Asinchira yabereki maturamo nabo bisakwa se ensemeli yobolemi nabo Uganda mono ase ensemeli ya Agricultural South of Kenya ASK no balega bono morogoba bajoto ya mangi kigima numa yatabantu boni kamukanyere tenga ndiye shwego chakoba lero bachireka iga asubwo nsubole obonene ngukwanera manager Madam Rose Sharon branch manager kurugali chisomo chiri chia gali ya ASK Kisi branch no alega iga mona into kigima na boigungu kwanera former akuruga sine Julius Bosire ule ni charge of security mwencho motegereri unywetenye Bosire na abo munyero sana mumanyite na boigungu Fredo Nondo ye marketing officer no balega iga bajigotumanya mangana mangi zaidi alibabua terero asinchira jabene kigima karibu sana basika sembeo tuchake ngukurase Fred by the way boy ngaki abakote banga ladies first na ndo buya ladies ye manager dada Sharon Rose Sharon karibu sana kwa studio. Asante nashukuru. Umeshindaje? Karibu sana. Nimeshinda vyema. Asante sana kutualika hapa. Nafurahi. Kidogo tu tuambie unaitwa nani, we ni nani, unafanya nini katika Southern Kenya branch hii show? Kwa majina ni Rose Sharon Simiyu. Mimi ndiye the branch manager. I am in charge of the coordination of all the subcommittees. We have different subcommittees. So I am in charge of all the coordination of all the subcommittees. Yes. All right. Bwana Bosire. Naam. Kwa majina ni Julius Bosire. Jinsi mumeelezewa na Bwana Osarigo. Mimi nasimamia subcommittee inaitwa security. Hiyo ni maana ninataka kila mtu akija kwa show. Naam. Asiwe na wasiwasi. Abebuya. Oburendi boisane. Oburendi boisane tayari twabekera mikakati. I am telling you we are ready to go. Asante. Umosikia Fred. Mbia mono my brother. Kwanza angu wa Kirambia mono station ya wengi masoko tuarika Getembe TV na radio. Twabere tokora na ega spotana. Kabisa. Nzego ku Fred Onondo. Yes. Fred Onondo internet subcommittee ko ku marketing. Publicity catalog and membership. Inere gasiane. Ige bintu bitoko koraga lero ni mnganago. Kabisa. All right. Baso mwanchubuli lino motegereri aba obisaba mbubwata mangana maya iko nayo nyako bange kigimonye kubwati ngano netikumanya igoro ija obokoreri bwa esho ya Kisi this round branch ya Kisi nyoranga no bali gega kwene kinga onsi abairbuya asinchira bene kigima ketukonera ASK by the way ekeninki tunabozungumzia juu ya ASK ose show ikinyeto kiki gabono tikango tuchake kuruga igase Fred Obusire Omoralia ASK asobonge egekoro kwa Agricultural Society of Kenya. Ekineke ombe geko fulanta mafundisho igoro yobolemi asense yetu ya Kenya. Oh yes. Na neki ombe kia bere enseye wetane miaka 100. 100 egonsa ligo manyete no nye koro na bande kwenye sokoro njira ibo mana tuabere toko fundisha igoro yobolemi miaka yose. Na ebe yibono ASK na community ige show no bole mitoko fundisha abantu nabale minomanyete mbora mbagwenete kumanyana na kibago korobole mibwa so ebyonse ko chakera kole marira ba kosimeka koburugera kogesa kogacha esege songo ko store ebyonse ne na marketing ko ikuntu bwato mo marketing iga tali kutangaza show yo kama jete ono mwafiso manyete bakara eresa abantu bakumina ke bantu ko bintu byabo na ninko bafundisha tole to ko lenta na financial institutions na kyoko nyono na kalon ko improve bole mibwao kwa kwecheki ke kusimba to kwa kwecheki kabisa. Madam Sharon, naomba koba usogee karibu na hii microphone nyingine hivyo kidogo tunapozungumzia ikiwa ni awamu ya kwanza kabisa kwako wewe kama branch ama manager wa tawi la Kisii ambaye pia najua umeniambia unatoka kule Trans Nzoia. Leo hii uko hapa Kisii. Maonyesho ya mwaka huu ni nini kile ambacho kitakuwa pale? Alafu pia ongea juu ya exhibitors wale watakuja ni wapi? Kwa minhaji na msikilizaji na mtazamaji, karibu sana Madam Manager. Asante. This year, Kisi show this year, it is called Southern Kenya branch because it encompasses the 7 counties. All right. We have county institutions, we have parastatals,
tuko na private exhibitors ambao pia wanakuja kuonyesha vitu mbalimbali, especially innovations in agriculture, in agribusiness, kwa youth. Hizo zote wako tayari kabisa kuonyeshana, hata pia ambao wanakuja wa security. For the first time in Kisii show we have a security firm. Himiza wale ambao watakuja show wakuje prepared, wamejipanga kabisa kuona hayo mambo yote, kwa sababu wale ambao pengine siku hizi hatuna security, watu hawaamini sana watu kwa security. Sasa tuko nao wanaitwa mbwa ambao ni wa security, wametrainiwa vizuri kabisa, ambao watatupatia security, na vile venye Shaman security nasema kuna security, kuna yale ambao wamepanga yale mazuri, na pia yote ni ya kuongezea. Msikilizaji na mtazamaji, huyo ni meneja wa tawi la Kisii, Madam Shalon, ikiwa ni show ya kwanza akiwa meneja hapa. Ngusariko mbiyole yako bekero ko yabo ebile bindando batanya korora gabache bacha gukora korora ekerne tu akorere mono as a marketing. Number 1 about abana be school. To our work na director education amaruba achire bakechi skuru cyabo cheito ba ndurko baine baitie show bache gutara etu arabia. For example nyoro chake rete 20 ata itamente ke banki ya momenta 50 onoro chibitu manera anse go supply ebingi. Oh yes. So abana aba ebindo ne binge bacha kora ntubwate new technologies. Yes. Chiachi chuakari echichinde chons korosi ebinde ebyo kora abana ba korosi chindege mbiro soft system. This is the technology ni baachire badero bangeri gutwara chi machine ba guchikunera chiaba ego chunga kabisa yaro sho muntu wekene chairman bo former abusire bose madam chair igo pone binde bie binye technology nyene ro tutata abana banyoro turu chingonyo soma bale school kero kende chi school chino bo chiranyore school echito nchibwati that machines chitakere chons lakini bache bakoreki bachinyore ntubwate baka abande bachira ne chigari tuteta abana abaito barana kigari ekorosi wenkega yaba so that in future kare babeire chinjinia tutati kwanda kuri gari isko tutabatorose chigari seita abana abantu babangirete entertainment kera abana be school bako bangire entertainment. Yes, omaitomo goko in every show. Yes, minus entertainment as no show ntubwate chiband chibanje tokorora sana. Yes, tubwate administration police NYS nochire na Kenya police. Oh yes, chiko chako tu entertain yari tuachire round ya se chiskuru echi chiko tera buya. Oh yes, aba bagutanga na bakwenda chi national nini balibona kutualetire bacha kuba entertain. Yes, ono maite karokendo mwana oyo bwere tu sub county anyoro rio chete national igaiga no asokara anyore ko baumerane komorora era ali national anyore for example oruete totebe se iturugura ali keumbu gozogo ruri nyamarambe ngakije kuma no rueto chete nationals no yokorugo kitale ono na national yali ngose Mombasa ono to kunyara mokora ono bakomora TV bache babarore physically na abana obaho kora kiba entertain. Yes, chi bouncing council chi abanchiro chiri chinyanda rundi twagarukire chinyanda rundi temezo seke usie kineki nabo kire chimeri go round chiri chi abanchiro baho kora bagosumuka ntupwate young farmers
asa abana ikere ngwana young farmers ibintu bakora chi school eyere 4K club nini byonse into bakora bono bi school ali ngorore bigondo biri bakora arosi ebike barosi batuga chingoko ebisusu ebintu ebi byonse ebire esho ngosoma bare gore ichombe ntubwate livestock eyitu prepare ichombe chingia kegima by the round umuntu kengese no akalesho era ndiento ko bare bakomondo tari kengese umuntu bw'omuntu umuntu le 0.9 liters otari none food kirona ali ngomoke bosire Madam Rose Sharon, nikiwa mdogo kitu ilikuwa inanichukua kwa show ni kuona mtu mfupi zaidi na vile vile mtu nusu kichwa bila mwili iwo mwanchi watakala ndo muligeli ugetenga yose no akakara show unakora Friday nondo kaiko mo bisobo marketing as show ya Kisi branch ya Masemo. Kidogo naomba kwamba Madam J alitukaribisha akatuambia kila kitu kwa sawa, lakini kabla tuendelee kuingia kwako utuelezee, naomba tuambie show itaanza lini rasmi, kwa sababu kama chair sasa tualike rasmi itaanza lini? Asante sana. Yetu ya Kisi itaanza tarehe 10 ambayo itakuwa Thursday tarehe 10 mwezi wa 7 hadi tarehe 13 mwezi wa 7. Lakini wale ambao wako ni exhibitors ambao wako in judging itafanyika tarehe 9 which will be on Wednesday. Sasa na waomba wajitayarishe kabisa, kwa sababu kuna zile trophies zawadi zinaitwa trophies hapa kwetu tunasema ebikombe wawini hizo na wasihi wa prepare vizuri. Kwa hiyo umesema tarehe 10 ndio itaanza, lakini exhibitors wataingia tarehe 9 ya judging. Mangana yu bosire nyabike ngagure na safari abategere ba minto na mwaigure omo manager arure gukwana seruge yende esho yeito yego chaka tarehe 10 mpaka 13 lakini exhibitors baachire on the ground yabange sana etobwate exhibitors bali bako chokotofundisha baraba 70 then bali ba soire ground bona na toko kwane bali 50 out of 50 ndobwate 15 bachi abageni pi batanya gochoro. Oh yes. So igege ndongero bago chokosomeke geni nawe bale babutolete gati chi sector chons muno manager ira ateka goteba igoto goteba muna Jumapili yeye inturere eganga yeito botambe na twira neryo monene mbiamo. All right. Igogo ikatuomerana ayo moralio nsaligo na ayo mato kwa Kenya sambia mo usago charia o tangasa mangana ando bamaina tuake ro monene mbiamo no sogo trendo mwako mo bado manager umesikia nimealikwa nitakuwa huko asante tocha kobera kwa highway comprehensive school no togo chikora abantu balitokoteba batabwati karangana na bali mukonya amna yo saligo maite mnole yes mbuyole nyasana go sasa mbale na bali sake kwa bene abuna botochikora na ande kaniseto sabere esabere no moye go buyato twarame cyane no na abangira mangana security nyasawo gukigwekiranie binde binabangira goto zabeni kikwa bangira, lakini irane asumito Freda Onundo Freda ekero tugukwanira yuresho yo mwakoyo nimaeta bantabange boni kankunya kwebuli bali kakiusali unochuba buli buli nale gali watunga di. Unajua mimi nataka kuenda waja watuambie pesa ngapi mtoto aanze bona mangana sadiki Fred mbia mwana my brother. Yes. Ntubwate ntokoroka perimeter. Yes. Perimeter abanda banne bago chachi ku 250 shillings. Yes, that's good. 250 abana shilingi 200 igo muntu mugima omuntu monene oyonga unonzaliko nondo ramanene aye 250 tomagoje ntokoroka special party. Yes, special party mono na abana ebyombe bali bago chaza group as a group abana beskuru bali bago chaza group ebyombe toko bakani 150 nebe kwaya neba ne kwaya kiacha za group ne 150 150 olio batenenere tabona for example skuru yachire Kisi skuru yachire kare aletera abana bakorwe 150 omwalimu oliobo ere toko mucha shilingi 200
yes lakini ekera aretete bara abange tubwate style tokora ebintu gonya gukwana abari Yes. mumba maite na tokora Exactly. butambi tokora korwa bwa sensation stickers around 4000 ebino roche no maite Egari yana siku chikwegekwa. bintu bunebi nande kerore member ogoche show onna chite card egari ogocha ndubwata store set parking eye kare Kisi primary egari agere ndira basika bara obarendire ochotare show imuko rekere tuchibeke show imera ichore mono all right ande kara abana baba goche bintu mbirari ngochoru bari ngogora bari gaba kawaida makoreta gaba kawaida makoreta mbaro eye kare ngong nande bone kara gote exhibit henge bono gogocha gochari egetenge rinkwa gore tekene kyo eye kare ngong nande bone kara gote exhibit henge bono gogocha gochari egetenge rinkwa gore tekene kyo kuku mzima huko ndani raundi ni karo kwarage telikeli mukali ensu nenkoko kuku mzima huko ndani raundi ni karo kwarage telikeli mukali ensu nenkoko kuku mzima huko ndani raundi ni karo kwarage telikeli mukali ensu nenkoko yeje matu wange kwigure yebichiwoso rinchiro entertainment mesikidero abantu bali banje wange kwigure yebichiwoso rinchiro entertainment mesikidero abantu bali banje Diama no mararia kino bokora kora buli bwebi mwana bwanya commissioner mwana na security oh yes both ya national na baba itu ba enforcement ba county kuchakera county commissioner tukagenda county AP commander county police commander awons ba twekaransire bikao batwakikishire batarire maria barose bakobeke mekakati yabo nabandi bari bachikenye gutara maria yes turikora nona se monena achire bari wameshika doria na ndi bari bakunya gweta igalende banye kurichi bamuchire eto make sure abantu baito muna wacha na ndoira nenkabuya elinde oko oendo chiko somo mayetegende ketwa gasomire to chiko implement bono go chairman eito abwate vision nene sana enene after show go pick to a few regions totale torana na kibinto to abasometi biekere nigo
Akolire. Umate ntonya gukora kira rituko igatena ngaki yaya tete gukora ibintu bagatera mashizo ire ya rentri che exhibita chinyingi. Abantu ngocha bare baraka egoro belina rocha alie Kwana ngona intura kwa. baraka egoro belina rocha alie Kwana ngona intura kwa ne abo bisaba igabe show bakire ga abo bulimi bo Agricultural Society of Kenya ora show bakire ga abo bulimi bo Agricultural Society of Kenya ora manyanga amangana ya amangana ya ekena kwanya igure totabingo by the way nga yugo tubwata kurwa na ande nga kikwanya kwa ide show kena kwanya igure totabingo by the way nga yugo tubwata kurwa na ande nga kikwanya kwa ide show twacha twachakire no baga kaligali byakigama ebintu bigakalibya omuyibuli. yes Na tako soka soire kisima the manager hatuna visa vya ujambazi mwingi ni sawa na koigura mangana ni sawa na koigura mangana eshongo chakere kila likikome bakire ga gukora linga kiesho ya chakire ayuja kuwe disco na bum 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 omanyanga mangana abera manso bono nayo mnyeko kigali kwa na Getembe Radio and TV. Hello koga ndo kunyweka bwizi esho abangira gaufre madamana jana za ruhusu kuje bure jokolera 0741583878 tukwadere ngwe kugura mangana mayaye show nako tebinga chira likikome na lieko chaka tarehe 9 exhibitors bike regali kabisa kire keme kiroro ayo mwenye noko kirata nje kunjaka kusibia bana mapema bono mapema to de show galia ndara buli chiga endo chiga mukunyo kusanga abange balikire gali tienda somo bwangu eke gozi atakuwa byonzi mikaro no bakubuli gaiga kurwa muramani ni banada totally niwe agotenga
Kirichia Bugitana Erno Arime. Ketembe Radio and Television. Ketembe, Zarigo. Wow. Waire ndugu yangu. Bwaire. Etepura. Eh. Etepura. Nero ganeti. Nero ngibu. Twakoigulu bya dadi karibu sana biole. Oyo mpuroda. Anambia Oyo mpuroda. anambia mono. Chiujume chiriga thousands of SMSs, thousands of calls coming lakini tutachibugule si chinga minto Freda yani hiyo mitobo sire tebi mangana beriga li mabuli ayu mbia mono moralia ntwanyora libori tani kuruase oliyo minto kursatu mugrange tawo na bori na kira etregeita na nego chima na kira etregeita na nego chima sa chinyokoranko bongo bwana ande chacha skile ngwakarara ligere ngwakana na makuligereri ndete ko bwana ande chacha skile ngwakarara ligere ngwakana na makuligereri ndete ko na makuligereri ndete ko mwakikishira agire hoteli amanyene ko ikanata etebesa mwakikishira agire hoteli amanyene ko ikanata etebesa ero mbatoko adunye agire hoteli amanyene ko ikanata etebesa ero mbatoko ero mbatoko adunye ligere libusa Yes. oiko ai simi ngo mari enko twaro le simi
tumuriro omusinine boigo byaitire nechingake bono Alpha Rice Briquettes na liuri chiburiao ase okorosia endagera na boigo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiriuki no nyenerika agotumeka